At inyang panibatan ning sala, a light has a source. Dening sulong, amamia sala kay katamong eni, at ilang panibatan na kuryente. Apotang may walang kuryente, mila ko yung karelang sala. Den kay katamong sulu kay ning altar, potang may gisan ning oil, matdala. Ing kandila potang may gisan ning wax na matdaya mo naman. Ing flashlight, to kaya spotlight, potang may low batya, matdaya. Ang giyang ingaldo, potang may gisan itang kayang helium, mapalyaring matdaya naman. Ing sala ating niyang panibatan. Ating tao kanu, ating niyang sala. Potang sinabi mong ing tao ating niyang sala, a human person has a life, kuri na kanong sabyan, ing tao ating niyang mayap. Ing tao ating niyang ganaka. At ing sala mo, ing kayapan mo, ating niya namang panibatan yan. Ing kutang no karin manibatan, o nanong panibatan na, ning kekang kayapan, ning kekang sala. Ding aliwa kasi, aliwa yung panlalawed, king panibatan ning karelang sala, ning karelang ganaka. Alimbawa, ing tao, potang mayap ya, karetang mayap kaya. At kay bat, potang eno mayap ding kayabe na, tutok ng itang kayang kayapan, tutok ng itang sala, natin pong makantali. Mayap ko, karetang mayap ka na ako. Pero, masura ko ugali, karetang masura ugali ka na ako. So, nung ka rin makasalali, yung kekang kayapan, yung kekang sala, potang megi nung marok ding tao keka, potang penasakit na naka, tutok ng itang sala mong papapalual, tutok ng ingkekang ganaka. Atin naman, ing panibataning karelang kayapan, ing karelang sala, yapin ing pera. Potang mapera la maganakala, potang mapera la at yung laking mood. Potang alalo ang pera, wisit la. Potang makasalali yung sala mo, ing kayapan mo keng pera. Potang may lupit na ka, tutok ng itang kekang kayapan, itang papalual mo. Atin naman, potang masanting lakabil yan king biye. Ne papalual da itang sala ita, ing kayapan da. Pero potang dinanas ng kasakitan, potang may sakit na la, minsan mitutok ng itang karelang kayapan. Pero, nung balikan tayo, itang nung no ka rin talaga manibatan, ing sala tamo, nung no ka rin talaga manibatan, ing kayapan tamo, tuturuan na nakatamo ning santong magpiestang eni, ni Santo Tomas de Aquino. Nga ng Santo Tomas de Aquino, ating kanong gradation of beauty and goodness. Ating niya kanong grado, ing kayapan, ampong legwan. Nung lalawen mo kaning bage-bage, mayap ngan, masalangan, malagungan. Atin mupin, ating medyo magana ka, ating mas magana ka, ating mas magana ka, ketang mas magana ka, ating peka magana ka kanong dili, alang aliwa no neing hapong gino. Ating hapong gino, yung panibatan na nitang kaya pa na ita. At pasinan niyo po, potang ing ginuyang akakit mong panibataning kayapan mo, hanggang alakang pera, hanggang ating masurang mga palyari keka, hanggang deptanan dakang eus tureng aliwang tao, katutok ng gagawang kayapan. Bakit? Ulinging panibataning kayapan mo, alang aliwa nun ing hapong gino. Burimeng maging kaugali, ing hapong gino. Inya pinatsuta mo, Kenny. Inya pinmanga dita mo. Bisatang lumapit ketang peka maganakan dili. At panibataning kayapan, panibataning sala, yapining hapong gino. Buri nang sabyan, kuntoro lalapit ka kaya. Pwedeng lumwal ing sala mo. Miyaliwa tamong klaseng sulu. Miyaliwa tamong klaseng estudyante. Miyaliwa tamong klaseng tao. Ating masyas, ating babae, ating malambot. Ating palasimba. Ating ordinaryong tao. At miyaliwa tamo paralan. Ning pamipakit tamong kayapan. Sana talaus ka ding balang metong.
Nuneso pantala, respetuan tala, no makananod ang papakiting kaya panda. King makanitang paralan, maging matulaya keka, ingapong gino. Uling kalupa na, sosopan mo rin kapara mong maging mayap, maging masala, pangatao.